Yanımda söylüyor adam gerek bırak. Realni söylüyorsa yaxşı da. Kopurtma aytaversen. Hatta öyle oldu versen bakın nerf bolup ketesin. Tuğanдар, assalamu aleykum amastарды. Число 31 октябрь 2025 жыл. Ош Бишкек жолу. Төбашыл уже мына туннелден өттүк буйруса, бул жагы суу самыр жагы. Күн өтө суук. Бирок жол жакшы кудайга шүгүр өтө ачык, мынакей асфальт. Кар бирок өтө жагаптыр. Мына кар жакшы жагып коюптур. Бирок мына жолдор ачык буйруса, биз менен буйруса чогуу болуп, лайктардан басып, бизге катталып, жакшы ой пикир калтырып коюңуздар, достор менен бөлүшүп дегендер. Жакын күндө жолго чыгам дегендер же уже жолдо жүргөндөргө баарыңыздарга ак жол, эсен аман жетип алыңыздар. Эртең мененки саат 7ден 10 мүнөт өттү. Күн өтө суук, кадимгидей кыштагыдай суук дегендей. Мына туугандар, суу самыр жагы биз буйруса Бишкектен Ошко, Нокатка жолго чыктык буйруса. Жакшы ой пикир калдыр бизге катталып коюңуздар. Кече будан 2 күн мурда дагы видеобузду киргизгенбиз. Ош Бишкек жолу. Жакшы каалоо тилектер жазыпсыздар буйруса, баарыңыздардан Алла разы болсун. Мына туугандар, азыр 5 мүнөткө токтодук. Күн өтө суук. Мына туугандар, баарыңыздардын жолуңуздар байсалдуу болсун, эсен аман жетип алыңыздар. Вау, үшпөн кыласың го. Кадимгидей тоң калат экенсиң. Уже мен суукка чыдай албай баштадык. Кетабыз, буюрса жолдор ачык. Bunlar ошондо онундай туалеттерди айткан да. Башын чыгып калат да. Мейттен талас. Мана сорга дейт. Талас oldu. Nasıl oldu? Şuradan gitken de. Attan gidiyor. Талас oldu. Yerim talas. Jodar bejim de var. Işıkmadınlar taksırlar. Yançalık. Sen bizim yaşka jetkende bilesin. 95 lira bir yüzdün öyle. Ne deysin? Ya. Ben mi? Türkiye tuvalı. Bursa Allah belli. Bir oğlumda. Baştaldı. Bu jak tuman eken. Biroq jol açık, asfalt bursa.
Ova da. Anan kaçsın beçare. İyi. Namazdan ayıttırdı. Nexia. Ne de aytat? Avarikasın candır koydu. Tuman normalde kalın ki ne? Abayla baydağılar ki ya. Wo bolda kesip kom. Doktor gördük. Barın jabaydan Bizden gitti de öyle. Paranız ulu gen. Paranız ayabay jarı gen. Ağaçlarınız taptaza ken. Yıy. Farınız çapçanat ken. Emneler müzik. Maşallah ayabay sonun koy. Müzikken dostum etecek bu. Biraz yemek ne içinde var. Bakar. Bak kızda bir kız var. Bakkarda bir kız var diye mi? No biçare. Olabilir. Biri onun burası. Şundayken. Hilale ne gizliyim yer hilale biri ol gene bilmegen beni. Yoş. Şular beğeni koysam mı biz kendine? Kandarınızda. YouTube'dan görüyoruz bir ya. YouTube'dan görüp kalot ile yazıp koymadılar. Çemçürüktüm. Komentariye gel. Yanımda söyleyen adam gerek yok. Realli söylüyorsa yaxşı da. Hopurtmayı tövürse. Hatta öyle oldu örsen bakın nerf bol gidesin be. Okuru koy çay deysin be. Bolduğun şey deysin da. Hep bakar deydi. Madem bari yerdeyim ya. Allah bari yerde ondan buyursa. Bana öyle bari deydi. Görse bunlar valla ya ben be. Onda bulma baktın o deyin. El var çıkırken. Muzcu. Şular dedim tappa koydum deyim. Ötkünde bir mıskıldayında triklerdi izlesem tappa koydum ya. Bizim moka desek çıkma koydu mu? Yok bunday. Çıkma koydu ya. İnternetten tappa koydum da. Çoğdarak ya. Manavu cer. Öttele жақсы жер екен да дейм. Жарылы жай, күз, жарылы қыш. Шықаңа еріп алыппыз ау жа? 130-да кетті ауыз ғой я. Шықаңа кетті атпаймыз а? Қайерде кетті асты? Көлді, қырчы. Ошпишек жолу чыккандагы ушул пельмени деген чайкана. Буюрса азыр чайды ичип чыктык. Ушул жерден ким пельмен жеген эң сонун экен туугандар. Жегендер комментарийге жазып коюңуздар. Мына туугандар. Пельмени деп бул жерде адам өтө көп экен. Бирок чындыгында өтө жакшы кылат экен неге. Биз буюрса Ошко карай жол алдык. Бул башка бир неменин токтогул суу сактагычы буюрса тартып коелу деп атайын токтодук. Мына туугандар. Oldu hazır.
Ötüyoruz. Tamam. 95'lerge mi? 95'lerge. 95'e desek mi? 97 mi? Lan şeyi satıyor. Çallavat'ın arkası hadi Manas çağrı olup kaldı böylese. Ardayım güceli bir duraversin. Buyursa Çallavat'ın Kırgoyuna gelip kaldık inşallah. Saat 2:30 oldu. Bugün tankı saat 5'te yolga çıktı geldik. Şek şehrinden. Buyursa Nokatqa çeyin dağı az kaldı. Özgün. Bunlar apasını da bulunca. Özgün. Reski Latný yol. Ben de Kattoy'da çumun dedim de az. Buyursa Nokatqa girip geldik. Allah'a şükür. Oqat. Eşekler ottu ota. Eşekler ottu ota. Mazda oldu. Eşekler mi? Biz eşekler yaxşı gene. Leylek samsak anası. Leylek samsak anası.